Pećinar koji je u studiju. Dobro jutro. Dobro jutro, pozdrav vama i vašim gledateljima. I njegova letjelica ili boliti što je, već jest u studiju. Jedrilica je to u pitanju, je li tako? Tako je, točno. To je jedrilica sa pomoćnim elektromotorom. Radi se o kategoriji F5J, znači nomenklatura po FAI-u, Međunarodnoj zrakoplovnoj federaciji. Cilj natjecanja je u određenom vremenskom periodu, to je 10 minuta, ostvariti maksimalni broj bodova za trajanje i izvršiti precizno slijetanje u centar. Pri tome je voditi računa o tome da je to postignuto sa što manje visine, jer svaki metar visine donosi određenu penalizaciju. A što tih 10 minuta konkretno treba napraviti? Znači poletjeti, sletjeti, ali sletjeti u centar po mogućnosti, znači da se osvoji maksimalni broj bodova i letjeti maksimalno ne 10 minuta, jer 10 minuta je krajnja granica, ali recimo... Ali morate proći određenu udaljenost, je li tako? Udaljenost u ovom slučaju nije bitna. A nije bitna? Naime, mi na raspolaganju imamo dosta veliki teritorij za letenje. Bitno je u cijeloj toj priči pronaći takozvana termička strujenja. Ako ste ikad vidjeli rodu ili jastreba kako vrti u krugovima i penje visoko u nebo, to je smisao ovog natjecanja. Znači, sa što manje visine pronaći tako termičko strujenje, ostati 10 minuta u zraku i izvršiti precizno slijetanje u centru. Da se ne prevrne, recimo... I to se događa, ali mi se trudimo da to ne bude. Koliko vas je bilo u reprezentaciji koja je osvojila? Trojica. Troje natjecatelja. Troje ili trojica? Trojica. Jedan od te trojice nam je na Zoom vezi sada, a to je gospodin Nikola Lehkec, koji se nalazi u Abu Dhabiju, gdje drugdje. Dobro jutro. Dobro jutro. Salam aleikum. Dobro jutro. Dobro jutro. Dakle, vi ste dio reprezentacije. Ako ste trojica, kako to onda funkcionira? Sva tri vozite jednu letjelicu ili svako svoju pa se zbrajaju rezultati? Zapravo ne. Znači, svako od nas trojice ima svoje letjelice, svoje jedrilice i moramo imati na raspolaganju svaki barem troje jedrilice zbog različitih vremenskih uvjeta prema kojima se mi on prilagođavamo sa izborom naših letjelica. Vi ste trenutno u Abu Dhabiju, ali to nije vezano uz ovo natjecanje, niti jedno ovako natjecanje, nego ondje živite i radite. Da. Tu sam već neki 2,5 mjeseca, tu radim kao test pilot. Pružila mi se prilika i prihvatio i sad sam tu. Inače ste iz Čakovca, je li vaš zrakoplovni klub iz Međimurja? Tako je, da. Aeroklub Međimurje i također član Aerokluba Ludbreg. Ali tu u Abu Dhabiju radim, živim. Kakvi su uvjeti u Međimurju i općenito u Hrvatskoj za zrakoplovno modelarstvo? Pa, recimo najbolje znam za svoje područje, znači za Čakovec. Mi, hvala Bogu, imamo tamo klub koji je nama, modelarima, osigurao područje na našem aerodromu. Znači, područje u kojem bilo koji modelar može u bilo kojem trenutku doći i koristiti to područje. Današnji zakoni to ne dozvoljavaju, recimo, ako nemate neko područje za bespilotne letjelice. Evo ga, tako to izgleda. Ima i u Prelogu, aerodrom u Zdravu, isto tako, ne znam da se to može koristiti. Dakle, Međimurje ima i ovih ravnih dijelova, pa se može. Kakvi su pak uvjeti, evo, u Zagrebu ili odakle već dolazite? Pa ja sam iz Zagreba, član sam modelarskog kluba Trešnjevka. Mi konkretno imamo klub, djelujemo na području aerodroma Lučko. Aerodrom Lučko je više funkcionalni aerodrom, tako reći. Znači, tu je i vojska, tu je i policija, tu je i sportski klub, Aeroklub Zagreb. S jedne strane to je dobro za nas, zato što u sklopu aerodroma imamo mogućnost letenja. Međutim, kao što je kolega Nikola rekao, postoji određena regulativa koja se mora poštivati. Naime, u zadnjih nekoliko godina Europska unija donijela je određenu regulativu po pitanju dronova, po pitanju letenja. Znači, moraju se poštivati određene visine, plafon leta, treba se ishoditi dozvola za letenje. Znači, postoji mogućnost ako vi želite letjeti na lokaciji A, prijavite se preko određene aplikacije i oni to provjere u bazi. Ukoliko to nije dozvoljeno, vi nemate pravo leta. Znači, o takvim stvarima zapravo treba voditi računa. Su dronovi nastali od ovakvih letjelica? Pa dronovi su nastali zapravo kasnije. Kad gledamo ove komercijalne dronove koji dolaze iz Kine, recimo ovo što se mi bavimo modelarstvom seže u zadnjih 30-40 godina. I dulje. Ali konkretno baš ova kategorija kojom se mi bavimo kreće od 90-ih. To sam vas htjela pitati. Kategorija je nešto za što ste se odlučili davnih dana, pa je to i ne idete u druge kategorije ili se ona mijenja ponekad? Znači, ovo je kategorija, ajmo reći, zrakoplovnog modelarstva u jedriličarskom smjeru. I ona je vrlo interesantna iz perspektive toga što objedinjuje nekoliko vještina. Znači, prvo,
ajmo reći, tehnička. Treba napraviti ovakvu jedrilicu da bude kompetitivna. S druge strane imate vještinu pilotiranja i letenja. I treća stvar je ono što je najbitnije u natjecanju, taktika. Znači, nisam možda objasnio kako to natjecanje funkcionira, ali vi imate određeno vrijeme u kojem morate startati model, limitirani ste sa radom motora, sa minimalne visine morate postići termiku i tu je dosta bitno poznavanje meteorologije, pa i pratiti konkurenciju dok leti. U tom trenutku imate mogućnost korištenja pomoćnika koji će u određenom trenutku reći da je lijeva ili desna strana bolja. Pa dobro, morate pratiti meteorologiju, jer to je i svrha zapravo jedriličarstva zračnoga. Tako je. Tako je i u jedrilicama u kojima i čovjek sjedi, isto tako mora. Tako je. Zapravo ima sličnosti. Ima sličnosti, s tim što kod pravog jedriličarstva vi ipak letite u oblacima, a mi letimo, ajmo reći, pri zemlji na malim visinama i tu je takozvana mikroklima, mikrotermika, to su više kao neki balončići toplog zraka. Nabrojili se što sve treba znati, koliko je presudna sama letjelica? Je li važnije da ona bude savršena ili ta kombinacija i vještine i letjelice? Koju izrađuju? To je kombinacija sva tri parametra. Evo, situacija je danas takva da mi kupujemo modele iz jednostavnog razloga što je razvoj takve letjelice dosta kompleksan i dosta skup. Znači, zadire i u poznavanje aerodinamike određenih proračuna. S druge strane, i tehnologija izrade takvih modela. Znači, to su kompozitni materijali, ako možete vidjeti. Možete nam pokazati ovo što imate na stolu? To je znači, daljinski upravljač koji mi koristimo za upravljanje sa takvim letjelicama. Znači, ne razlikuje se od nekakvog komercijalnog, samo što sebi ipak ima nekakav kompjuter koji je jako bitan jer ova jedrilica bez toga faktički ne može ni letjeti. Tu imamo nekakve svoje aplikacije vezane za samo natjecanje, kao što su štoterice. Možete nešto se može micati? Može, evo recimo, ovo su 4 osnovne komande koje su na palicama. Znači imamo dubinu. Evo ga, gore se vidi na repu. Zatim smjer. Dobro. Nagib. A to je na krilima? To je na krilima. I onda imamo zračnu kočnicu koja je zapravo nama jako bitna jer ovi modeli mogu ići jako brzo. I onda kada se radi precizno slijetanje u točku, jednostavno morate usporiti model da bi ga mogli kontrolirati, malte ne sletiti kod noge. Koliko je to jako brzo? Pa recimo u nekakvom planiranju jedrilica može nekih 200 km razviti. Nikola, jeste li koji put izgubili svoju letjelicu u zraku? Jer to se događalo mnogim amaterima s dronovima, nekima i od onih koji su sjedili ili sjede u studiju. Da, događalo se, ali meni osobno, hvala Bogu, se još nije desilo. Naime, natjecanja zahtijevaju razne rizike, ali, velim, za sad, hvala Bogu, nisam imao takvih problema. Uvijek sam uspio vratiti se, doći natrag, dovesti model natrag i sletiti u nekom normalnom teritoriju gdje sam mogao pronaći jedrilicu. Htjela sam pitati koje je sljedeće natjecanje. Spomenuli smo da ste bili u Argentini i okitili se broncom. Kakvi su planovi za ovu godinu? Pa, to mi je sad trenutno zbog poslovne situacije malo teško planirati. No, hvala Bogu, radim u firmi koja podržava moje aktivnosti u slobodno vrijeme, znači podržavaju moje odlaske na natjecanja, tako da za sad mi je još teško planirati. Uglavnom, sljedeće godine imamo Europsko prvenstvo u Francuskoj, tako da to svakako je u planu, to svakako planiramo. A do tad ja osobno teško mogu planirati. Dobro, uživajte u Abu Dhabiju, pazite da ne idete u Dubaj preko, samo letite iznad svojeg Emirata. Hvala lijepa Nikoli. Evo, samo još za kraj moramo reći da Arjan Huculjuk je također bio u ekipi, je li tako? Tako je, on je naš najtalentiraniji pilot sa najviše osvojenih nagrada. On je trostruki svjetski prvak, četverostruki evropski prvak, dobitnik Ciam Legend nagrade koja se daje samo iznimnim sportašima koji su osvojili više od 3 svjetska prvenstva uzastopno. Evo, ne znam šta bi još više rekao. Jesmo mi zapravo dobri onda u svjetskim omjerima u zrakoplovom modelu? Ako imaš broncu, onda si vjerojatno dobar. Pa dobro, evo, mislim i u drugim kategorijama, ne samo jedriličarstvo. Pa slažem se, znači konkretno mi letimo takozvanu F5J kategoriju. U modelarstvu postoje takozvane kategorije slobodno letećih modela. Tu također imamo europske i svjetske prvake, tako da evo, nije nas puno, to moram naglasiti, ali smo najbolji. Naravno uz pomoć našeg Hrvatskog zrakoplovnog saveza koji nas pomaže u natjecanjima, tako da evo, ići ćemo u tom smjeru. Onda ostanite najbolji, evo to vam je želja. Pa ja ću se truditi sa mojim sportašima. Hvala vam lijepa na gostovanju. Hvala vama što ste nas pozvali. A mi ćemo najaviti i emisiju More. Ko zna odakle ide?